Reka ambasuze kaye nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko umuhanzi Harmonize ari mu kuvugwaho ubujura bw'indirimbo. Naho ku rundi ruhande turababwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu 40 bapfuye barohamye. Ituri ingabo za Uganda neza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarasanye. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira. Ariko tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze guhitamo neza. Turanibutsa amwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa Nakreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Umuhanzi Steve Simple Boy wa Kenya yatangaje ko ashaka guhura na Harmonize wa Tanzania bakaganira ku ndirimbo yamwibye, ariko naramuka abyemeye bagakorana umushinga w'indirimbo bahuriyeho, no kuvuga collabo. Steve Simple Boy ari muri Tanzania kandi yabonye umwanya wo kuzamura icyo kibazo cye cy'indirimbo ye yibwe n'umuhanzi Harmonize, ariko ubu ngo arashaka guhura nawe ubwe bakaganira kuri iyo ngingo, bakumvikana uko bikwiye kugenda. Yaramuka azanye ibyo guteza impaka, ubwo nyine zikaba impaka ndende. Ikinyamakuru Tuko cyandikira muri Kenya cyatangaje ko indirimbo umuhanzi Steve Simple Boy yashinja Harmonize kuba yarayimwibye ari yitwa Inouma Itabidi Uzoe. Indirimbo yamamaye aho muri Kenya ariko izwi no muri Tanzania ku bantu batari bakeya. Umuhanzi Steve Simple Boy abajijwe niba yiteguye kugira amakimbirane akomeye hagati ye na Harmonize nibahura kubera ibyo amushinja byo kumwiba indirimbo, yavuze ko yiteguye kugirana nawe ubwumvikane, ahubwo bagakorana imishinga runaka. Steve Simple Boy yavuze ko iyo Harmonize amwegerana mbere ku buryo bw'ubwumvikane nta kibazo byari guteza, kuko ngo yari kwemera ibyo yifuza, yaba ari indirimbo ye ashaka kuririmba akabikora, ariko babyemeranyijweho mbere. Steve yagize ati, mfite ibintu byinshi cyane, umuntu umwe gusa nshaka ni Harmonize. Hari ubwo yaririmbye indirimbo yanjye ya Inauma lakini itabidi Uzoe, naje hano rero mu gihugu cye kugira ngo tuganire twumvikane dukorane akazi. Naramuka azanye amahane no kudashaka kumvikana, ubwo amahane azabaho nyine. Ngibyo rero ibiri kuvugwa hagati ya Steve na Harmonize. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ekwateri, ubwato bivugwa ko bwari bupakiye birengeje urugero bwarohamye, abantu 40 barapfa, abandi bagera ku 100 baburirwa irengero. Ubwato bwarohamye mu mugezi buhitana abantu 40, abandi baburirwa irengero. Ni impanuka yabereye ku cyambu cyitwa Roro, aho ubwato bwari buvuye kuri icyo cyambu bwerekeza ahitwa Imbandaka. Iyo mibare y'abapfuye ngo ikaba ishobora no gukomeza kuzamuka. Joseph Bayoko Rokondo, umwe mu bagize societe civile aho mu ntara ya Ekwateri, avuga ku by'iyo mpanuka, yagize ati, ubwo bwato bwitwaga Mama Witi, hari bamwe mu bari burimo baburiwe irengero, ibikorwa byo gushakisha bikaba bigikomeje.
impanuka yabereye ku birometero 160 uvuye Imbandaka mu mugezi wa Loronga, umwe mu migezi yiroha muri Fleuve Congo. Joseph Bayolo Lokondo yavuze ko n'abarokotse iyo mpanuka babuze ubufasha kuko ngo ubuyobozi bwo mu nzego za leta butahise buhagera. Abaturage bakaba aribo ngo barimo gushyira hamwe bagashakisha imirambo mu mazi yabonetse bakayishyingura. Yunzemo agira ati kimwe n'izindi mpanuka z'ubwato zikunze kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo mpanuka nayo yatewe no gupakira cyane ubwato birengeje ubushobozi bwabwo, ariko hakiyongeraho n'ikibazo cyo kuba abagenzi nta makoti y'ubwirinzi, ni ukuvuga gilet de sauvetage bahabwa kugira ngo abe yabafasha mu gihe barohamye. Yagize ati impamvu zirasa kandi zibyara ingaruka zisa n'ubundi, ni ugupakira birengeje urugero, ni ukugenda mu bwato mu masaha y'ijoro, kandi Minisitiri w'Intebe wungirije na abaminisitiri bashinzwe ubwikorezi bari basohoye itangazo risaba abatwara abagenzi mu mazi bose ko bagomba kugura za gilet de sauvetage, ariko icyo bigaragaza nuko kitahawe agaciro n'inzego bireba mu ntara ya Ekwateri. Abantu bakaba bakomeza gukora izo ngendo zo mu mazi batambaye za gilet de sauvetage. Radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko ikindi kibazo gituma izo mpanuka z'ubwato zikomeza kubaho ari ruswa itangwa n'abakoresha ayo mato ku ubutegetsi, bigatuma nta bugenzuzi bukorwa uko bikwiye. Lokondo agira ati abayobozi mu nzego za leta bagombye kuba bahoza ijisho ku bwikorezi bwo mu migezi, kuko hari abatanga amafaranga ya ruswa bakemererwa gukomeza gukora nta gilet de sauvetage bafite, bavuga ko zihenda cyane. Abayobozi rero bagomba kugira icyo bakora kugira ngo barinde abaturage. Naho mu yindi nkuru turababwira ko ingabo z'Ubugande n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakozanyijeho. Ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, zarasanye n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Radio Kapi yatangaje ko uku kurasana kwabereye mu gace ka Idohu gaherereye muri teritwari ya Irumu muri Ituri tariki ya 21 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024. Uku kurasana guca igikuba mu baturage. Muri uwo mwanya itsinda ry'abasirikare ba RDC na Uganda ryarindaga umutekano w'abakoraga umuganda rusange uzwi nka Asalongo muri santere ya Idohu ku muhanda uhuza ko Manda na Runa. Abatunguwe n'abafite intwaro baturutse mu ishyamba abakikangamo abarwanyi ba ADF niko kurasana. Ibi byaje kumenyekana ko abarasanye ku mpande zombi ari abasirikare ba RDC na Uganda. Uku kurasana kwapfiriyemo umusivile umwe mu bari mu muganda rusange, abasirikare 4 ba RDC n'umwe wa Uganda barakomereka bikomeye. Ingabo za Uganda n'iza RDC zifatanya mu bikorwa byo kurwanya ADF kuva mu Gushyingo mu mwaka 2021. Ntibiba bisanzwe ko zirasana mu gihe zifite itumanaho rikorana rihoraho ryatuma hatabaho kwikangana. Ngayo nguko tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma kuba bishoboye mukadufasha no gusangiza izi nkuru inshuti zanyu kugira ngo amakuru agere hose mu bantu batandukanye.
Niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira akamenyetso ko guteranya 250 79 17 822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka mugira amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.